bago sabu ali mogenda cross nyumba joba janu njiroro igase go kumuranje ntutu mana kira abantu baereke shirwa sabaka vera. Pastor, you are most welcomed. Asante sana Master of Ceremony mwenzangu, yani ulitokobwaterana umwana ominto mbiyamona asiribaga iyo minto waro bunatenenire igo neru chikonyora bari baganeti gotera na indirinde twensi gatwacha kolera. Sote tumekuja kuomboleza, na kwa hivyo tunaomba kwaya zote hata Muislamu kama yuko kama muna kwaya murecheste kwa ndugu yangu pale, ndugu Owaro aweze kuwapatia nafasi ya kuimba, kwa maana kufariji ni kwa njia ya nyimbo. Na tena nataka kushukuru familia ndugu yangu umugambi itolitaire umugambi biyamono amone amate na bana bamino na mwenzi asokorwa libagiri iliyo torae umurubiri oyo mugambi ito olitaire senior chief Rasugu na bana bamwe abo biyamono bono Nyagusira mwenda sake ambaye ni Nyachieng'A ni ndugu yangu, na kwa hivyo tunapoomboleza jinsi hii tumekuja nyumbani na tumekuja kufarijiwa pamoja na nyote ambao umefika katika mkutano huu. Tutaweza kwenda kwa haraka, na tunapoenda kwa haraka ninaomba tuweze kuona zile kwaya ambazo zimefika. Ndugu Waro utaweza kuita kwaya moja ili tuweze kuingia. Tunahitaji mic ingine, natumia moja na yeye anatumia ingine. Kwa hivyo ataita kwaya moja, alafu tuwaelekeze namna ambavyo taendesha hii program. Wageni wetu ambao mmetoka sehemu za Nairobi na mahali popote mahali mmetoka, wageni wetu tunawadhamini. Asanteni kwa kufika, na uwepo wenu ni ishara ya kwamba kwa hakika tumefarijika. Members of the family, ebinyoro byitoga igagweta kamora ncheni ncho tochake program na yachakire iga ase in next 1 hour ense emeri mutwe turandire morandia turandie toemie oyo minto ndugu Nyachieng'A aweze kupumzika mara pake. Kwa hivyo FLMC itakuwa ya moja waweze kuimba, alafu tuingie Central SDA choir. It's your time. Wakati Yamoni wanakuja wakuje kwa haraka tafadhali, ile the same on time. Na wale wengine ambao wako pale, wengine wanateremka pale, bali mtirimboka wote tafadhali fikeni. Wageni wametoka mbali na wametutangulia kwa mkutano. Wageni barurale baikira na seigo, ninaomba kutoka nyumbani hapa tuweze kufika nasi, na wale wanaosimamia security tafadhali muhakikishe kuna order katika parking, order iwe mzuri, kwa maana tunatarajia wageni wengine. Yamoni please, wakati ni wenu.
Ogosabana kweke bunguo Ceremonial bantu Tarakora kende oyo minto Kaki ayesaba Ogosabana kweke bunguo Ceremonial bantu Tarakora kende oyo minto Kaki ayesaba Sama saba yoka Tarigola Omanene oitonya sae Ere muya Sama saba yoka Tarigotiga Omanene oitonya sae Ere muya Saba mambia moga saya saba amona mogoroba Chinga kichonsi ore moyo saba nainde saba Saba mambia moga saya saba amona mogoroba Chinga kichonsi ore moyo saba nainde saba 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 yoka Tarigotiga Omanene oitonya sae Ere no muya Saba saba yoka Tarigotiga Omanene oitonya sae Ere no muya Asoba konugo se asobu ya saba ayerioka Omone meto ere agoteba nao are naintwe Asoba konugo se asobu ya saba ayerioka Omone meto ere agoteba nao are naintwe Saba saba yoka Tarigotiga Omanene oitonya sae Ere no muya Saba saba yoka Tarigotiga Omanene oitonya sae Ere no muya Saba saba yoka Tarigotiga Omanene oitonya sae Ere no muya Asante sana kwa yetu na tunaendelea na ili tuweze kuendelea mbele na muomba ndugu yetu James akuje atufungulie mkutano rasmi ili tuweze kuendelea. Mungu na grace na akorolile pole pole bwa mwao. Abaminto bonsi pi na abakwanire mbiyamore naende na abariganirie asomo ego yopo mwana minto. Karibu sana. Biamono, asanteni sana. Sasa tunaelekea kuona vile ambavyo tumefika kutoka kwa maeneo mbalimbali, na kwa hivyo ninataka kuanza ambao mmekuja kufariji boma hili kutoka sehemu mbalimbali. Niseme waliotoka sehemu za Nyaronge area
kuoma ntombara kurunyaronga nyaburaire go Italia moche mwakwebichaga nchubwango wa mwakwebicha kurunyaronga ali bo eta litibo chikanise charo borabwe ntorobo wocha nyaronge wocha nchuga igamo akwebicha yoro kinga ntwacha kwa family iga pole igo gaturabe toko identify abantu na inde ko batambua ili tuweze kwenda kwa haraka. Hao wakitambua ili tuweze kwenda kwa haraka. Hao wakitoka nitauliza kama kuna wenye wametoka sehemu ya Nyakongo area, uko Moyo, uko sehemu za huko juu, ebinyoni byonsi pika kama kuna wenye wamefika kutoka makanisa hayo, muweze kuja na nyinyi tuweze kuwatambua mmekuja kutufariji hapa nyumbani. Bakebicha uko kora kwa imukio kwa bakoiga. Asanteni. Asanteni. Wabemalisa? Asanteni. Asanteni. Wabemalisa? Asanteni. Wacha niulize korwa Nyakongo, korwa Moyo, ebinyere bigotira paka kanise liye karalia, liyo batia igoralia. Bantu moro kurugesimali korwa Moyo na inu nchongo tuwatambue kwa maana najua watu wa Mungu wametoka sehemu hiyo. Kama wako tutaenda sehemu nyingine. Tunapoita watu wa makanisa haimaanishi ni kanisa la Sabato peke yake. Temine tingana SDA yoka kolenda abantu bonsi bali muri kanisa ibinyere bigoyeta na umugocha ayenkorwa ibaba Nyakongo yochire bo maite nabo oisaine Nyakongo gesima nchwango gocha kanisa chose ne ban Catholic ne ban PH ebinyore byonsi enyine nkire ya moyo weta se binyoro nchigocha Biamono baba. Tukuche sehemu hii kanisa ya Paati Intorobo, kama kuna watu wa Mungu abantu banyasaye barura ari gocha goto ngora nchwango gocha enseme ya bugitutu goika nchungo gocha abankorwa okay bari kororo Intorobo nchwango mbiamono intubona nguru Catholic watu akiri bicha mbiamono mbiamono kuru binyere byo Intorobo litibo Paati mbiamono okora wanga nchira bale tango toche kanisa yetu ya Kenyoro kanisa nere gatigatia aliange no kanisa ya Nyagarama skuru ya Nyagaramalia nchango cha nainwe tobarore Kenyoro ekyo ondorwa Kenyoro ekyo ebe no MSD ebe no Catholic ebe ningo nchango kure Kenyoro ekyo aliase mainawo sasima maino yo tai karanza abantu be Kenyoro kirikia onga ibale baterena nane turichikorangiri ku binyoro binde twatumie binyoro bye chikanisa gweta kratu akorire togenda which mat nonya ba pastor baro eben Catholic eben kanisa ki nincho amatanga abantu bonse abagochicha barua baremo mpiamono abantu baito turangwe ni muna ali akworo Kenyoro kiali akworo pakona avtari igoro pakka Kenyoro kianya igutaga alia Kenyoro kiali akore kanisa yali akora alia Kenyoro kelia chikanisa chose chire malia eben Catholic eben PH dia kworo moina para ruguru go minute para ruguru alia bara waikire bona motebanga pastor takwetiba gambiamono tatogende ensemende nimetenga abantu baito arure kurumate chikanisa chiria chire koru esani district esani go chialia go chisirate go chimagombo bare bakira kurukiza emecho
ebinyoro ebyo ya kuoro bacha ngana twaba mwatwa batumire nchubona bwangu nchugocha gatia ano ebicheko bwatabia bakora ebinyoro byose pi bono kwenda tone semende abantu baitwalia kuoro ikaransa onyomu batogotera rora ikobe garia rora waru ikobe urike waru kurate nangoro rwi nchugocha mutwa oyo neto kubwatera nemirema ritkoria rero onye kubwatogotera rora nga onyoriro gotera uko akorangirie mbia mono tia lenyoroko mbia mono tiango togende guchinze mu chiesani esani yamakoro tuguchimata awo guchya magombo ekenyoro kiyonsi pi balisi bande bara bakatikista bara bishop bara nchwango na inyo tobarora egere tubakapchinga mwacha kutoleresya nyasaye abasini mbaro bari kuru binyoro binateba igo twakorire binyoro bono ngo chande kinyoro gyanka tukorero togende 11 ya kwende yetu koranga abantu mbara kurumate mwaka nara ryo ntenga kuru nyachogochogarwa na kangango cha kwarengera kini ribali ya ndiro baadaye ebinyoro bibi alire nkorengi bantu mbayo bono tetukure ekenyoro keiga gya kiute ekenyoro kegatima gatima totebe tenerango kiute gatima pakaria mon centro gatima ero mpakare maite kumureka baka mache ngumbu chuna yoro kananga ngochore matanga mpakare yoro kumureka iga yakemureka baka mache ngumbu choro kananga ngochora matanga pia mono Piamono ebi che ya nywerire ekenyoro kia liamoni ekara kwarure liamoni centro wa swali liamoni kenyoro kia liamoni guchie kanisa ya liamoni yalia otirimboke guchimate nchungu na ine kenyoro kia liamoni babu atiwe ne kenyoro kia moina aigali yoga na inungo barangiri tole mwina ali yoga ngocha mule lakini abali ya moni ngo chenga tuamuganirie binyoro
ebiche yanyweire mbia muna socha gotoboremu yasaba senie abantu baito kurwa semnyorebi kurwa enseme yali oga gutira paka masobet eseme yali oga gutira paka masobet iparamate undenara naro mu kansoro mukoro chimaido sena ikaransa gusindo gorachi gucha naro mukaya naramukaya ndiyoga banoro mwaka mbiabono kuriyoga kenyero kya mukaya bwika wika eparamate chwango na inwe mora kane mwacha gotoremia okay kore ingia ekenyero kya very represented mono kora ingie binyoro byito byonsi pi twabirorire na inde abo nabo bakire bono iminto ogwaro rangalia nge kwaya ya mechiche etotere michinkoro tunaita kwaya moja ili yaronge SDA ibageneria ino wanapokuja nyaburere I don't know omwanda etera monge tuwata sinyarongora nyaburene mwatene ni goninu wanatengenya wale mule tani nyaronge. Asante. Hiyo kwaya inapokuja makanisa mahali watoto wa marehemu wanaabudu, muna special chance for you, muna nafasi yenu baadaye tutawaita. Kwa hivyo mketi. Kama kuna wachungaji na washiriki ambao wametoka mahali watoto wa Nyachieng'A wanaabudu, kuna nafasi yenu baadaye. Kwa hivyo msione tumewaruka. Asanteni. Shukrani sana kwa kipaji cha tukona mubaso ni watore meremo omoje
kugania we familia kumara nchonde bwensi ochomo yogori tukolia lero familia ndagera nera kalio nyinge igo onye waikira turanya ole ndagera utire ojura ale wagere umaego cha asomo kutano take over. Asante sana Master of Ceremony mwenzangu. Asante sana kwaya yetu ya Nyaronge. Kwa hakika hali ya uimbaji hapa nyumbani umeimarika. Tunaenda level ingine ya program yetu, na wale wanaoingia tafadhalini muweze kuchukua viti, ni vingi, ni ya kutosha, ili tuweze kufurahia program vile ambavyo inaendelezwa. Tunaingia sasa kwa wale wanaohusika na Nyachieng'A kwa ukaribu sana, ambao wanaitwa relatives. Na hapa tunataka kuita wale ambao wanaita marehemu Nyachieng'A cousin kutoka kwa mama yake Nyachieng'A. Mkuche mbele. Chikasi ni chonsi cha Nyachieng'A marehemu. Chikasi ni cha Nyachieng'A marehemu n'abana bamwabo kurwase mamu mwabarwete. Kurwase mamu mwabarwete. Chikasi ni nchwangu gocha. Chikasi ni cha Nyago. Biamono tigango wa mabareta nge enteki. Oyo mo we chikasi tomoe. Okay. Oyo mwe cousin itaikeye moiga igo kwa nenge ntekemo igoro ya ndugu yako. Aibono mbwa mwabo. Bia mano. Vuna mwe igore ntu tuarure sobo ba Nyaundi. Sironga nsamo ino igana oseito aba twins na abanda abari kingira Master of Ceremony vuna nago tenga nturaika twins. We will see, we will manage it. Abana butwa ikire goika. Wono endugu yetu yatimukire. Mongina Grace abana baito shindugu chitu chionsi otogoteba ngora. At the same time to work in Nyasaye mbia mana sama tuka church kobama na intue asoboye kubwensi. Nekera atimukire ntubu ati swali tukuboria gekoro itura bodi swali ntumorochi. Funa igoro twari gerete marika machano gata tevetinga twins einere destiny yaitu. Bono no gusabira no bija nkeye yomugaka Nyachieng'A agendera bya Nyasaye agataskirenjira nebisifya kirenjira bitokenka akaratomya tasobugimo bwenseye tokanye tokwirana wakabere gwa Yesu Kristo akarago chagocha na baria batimukire korubono tigo bya bwaye botoisana twins numero beri yetu ayesabire agendera bya siritu kurigima wika twakorire bya na Master of Ceremony bya mono chikasi ni chiane bya mono bono watogochicha chikasi ni chia Nyachieng'A korunka. Chikasi ni chia Nyachieng'A korunka. Balitokoruka Nyachieng'A bwamwabo. Ini kiloding pastoran. Ni kiloding ikobe. Balitokoruka Nyachieng'A nyagosira chikasi. Ekasi. Balitokomoroke ekasi. Nchwangu naito akwe bichei. Chikasi ni mwalimu oteki ochira. Mbiyore principal. Mbiyamo. Nchwango baritokoroka mwalimu Mulisia Isaka baritokoroka Nyachieng'A chikasi. Ekasi ni yani ekasi. Chikasi ni nchwango mwenzi. Na inche naonde masebi iche yitonacha.
chikasi ni ncho chikasi ne chinyinge tole naigure korwe buku nainde na onye komenye tinyori na buku boni Muhammad agote menge mondo gocha omosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige ense kasi nira buku yukutorera mambingia nitaro moche wedhabu mambingia kona mwegende yesobweka konda koro wancha kwae inyetige ense biamono nkore ngia ya soire biamono chikasi ni chenye Nyachieng'A bono na inde nkore na tore chi anko bari Nyachieng'A koruka anko bari Nyachieng'A marehemu ari koruka anko korwa sobo mamu mwabo nchwangu gocha igona yateri unga abana bangina rome abangina rome Nyachieng'A naigure korwe buku nainde na manyire abangina rome gocha omosalaba ninde no bomenyo inchumwa isirende mocha mwesi bari mwikire tige ense yembe mambingia mbiamono abari mutwaba n'abamame tiga mugakete ke muiga no monero ni mono Biyama aye mame bwana biyama no munyakerego tinara gateba nyaundi Vuna ararete itakwete Nyachieng'A ye nero rarire bono nere taraku aba bonsi babagenda aso kutumoko kuya baganyeta makweli ari agocha naenda umuntu katigira abantu buna bono Nyachieng'A ndo cha abantu rutongo bono Biblia katenga tumurira buna abantu abalire ngiturarire Nyachieng'A buna gateba ni po Nyachieng'A na bange mono naenda makweli buna abaire iga arabona abuchire sana itawate abalende mura ente ambasikani asenka omoi wa Nyachieng'A nero kero omuntu ari kutakoyochira bantu basikane buyayiga kubakana kuyita abantu batabanga abamurochaba n'abantu ba church Nyachieng'A lisa ondieke amen ondieke pono lele kubalenge ncheyo nabo twara kubasabira nga bana abachokoro bara nabali abana banyawundi baminto batigarete ngenje mpako mugambi akarwo embuye yebwatira abunda yesike biyamane kyagera omuyigwa bwatekero obu yakagekora nanda karitaya buyayigo nabali bande bamino batigara nande tigamba tebye onye Yesu taracha nande ubugambi mbura nyomba kei ngayaba rushi mburankuru bari samanya amanyi undimei mbiyanaso biyamano Morisia seribaga biyamano master of ceremony go tutambo abuna bangina rome bono tigana ichengereri bage iryo goteba nga abana bane abaigwa bana banyaundi ominto nero mutangi ominto mwabo chaberi engore nene esina abachokoro mwesi mutwara oboremu no gosemeriko bo Nyasaye oyo totongete nabwate chimbebe chiakero yomo bono omwana Nyachieng'A
ne chimbebe cha getata ko nyala gutambuka bono koko dinero linye sironga na rubosongo inyetani gusironga mbore ngotabyo omokonda gitangaga no na go ikato tongiki ta kongetani bono no mwana Nyachieng'A tare go etania oralire tiganya sagende abene no go semeriko bo katora se nyumba yo monene mbuya mano na nje na bana ari go ikerigo Biyamano kwa tuzikire na kwa Max. Aino montomia. Na no montomia. Biyamano. Torangiririe kwaya ekero ikwaye gochicha igonko genda ya kworo sidie nchwango sokotera ekere kwaya aterire ekwaya nchugocha ekere kwaya bakorire nabona ari kuburia chikasini chiomwana uri ominto kwa Grace chikasini kurusobo na ino be tayari chikasini cha Grace chikasini mube tayari mwaja kore mi mwana omino ekara ria kwora yakori chikasini kurwase Grace ya ruete ekere kwaye gukura bari mwese pimwacha kurwa sobo Grace ase Grace ya ruete Grace no muruyo Nyachieng'A bari mwese mwacha kurwa enkeria mobe chikasi ni mobe ari na omowocha
Asante sana kwa yetu kwa wimbo huo mtamu. Nateba abairi baitu bakirenka kurwa sobo Grace kamuranje ncho mwensi pi incho tokora sobwango ekero baruro abalimu bonsi pi oyo oralire no mwalimu orenge asigo ekero abairi abaitu baruro nindangeri abalimu bonsi pi bali baregasi na bali balitayire nitaita walimu wote na hata kuna mtoto kwa hii boma ambaye ni mwalimu. Walimu wote mtakuja, those who are retired na wale ambao wako in active service. Walio mbele yetu ni wageni wetu mashuhuri ambao wametoka kwa dada yangu Grace ambaye ni mke wa mwenda sake Mwalimu George. Mchango mwenzi Asanteni, nitaruhusu mumacha wenu aongee kwa niaba ya nyinyi nyote kwa maana program ni ndefu. Mzee naranga na bobwene tokwane. Thank you.
umuikonda mbia mono master of ceremony asing'encho na intwe gotonyorera ribaga na intwe torere umukoyo ito buya tindo jinga ni twara mange master of ceremony na bototagete kwa babegweri na ndabe ng'ake igo botatiganda ewe mungino minto asabe just prayers mbia mono mungino amasaba nto yanchite tuire birengereria so saba omiyanya sawo yoligoro mono twachira sora sichinse chitokwera ni gocha sore mbia mono nyasa senge njugwa turendire koru chiwiki bere cyarire koru maigaga igatato yoligoro mbia mono asenge njukwa raira abana bawo bali nebyuma birosiri namagoka mwanya bantu bande baicha namagoro nyasa etigo mobe umuyego yoiga obe karore kiya naende osuke angena sore tato muyaba koruga iga batebentu anyora ringana naende bone karo muyego yogendrete karora abeiga obuya bwa borrekane no bwanchani bwao ekerugo kwa begete gaiga asebuno mwana oyo minto mukoyo nararete nyasaye toru ororo naende oremi omwana ominto grace omaremi na abana tato munyamabera amange naende obaitabirani tato yoligoro ng'a abeire bancherane naende baitabirane tato yoligoro kero tokoruga iga togenda amo naye naende otigara iga twetigira soro kore buno orige twasabire tosemerete asirite Yesu mutori amen. Asanteni mbia mono ona muikaransa kaeni. Walimu wote abalimu bonsi pimali mmefika. All teachers mwenda sake mwalimu George alikuwa ni mwalimu na tena kwa hiyo nyumba kuna mwalimu. Naomba walimu wote wenye wameretire na wenye wako in active service, please walimu nyote from wherever you have come from mukuje, ile kipindi kingine tutafanya vingine. Asante walimu. Walimu wote. Asante walimu. Nilipata mmoja akasema yeye ni mwalimu anaenda shule. Tuweke line hapo wote. Those who are in active service and those who have retired. Asante. Hiyo sauti iwe soft, eh? It's not loud. Ninauliza kwa walimu wote, shule ya mwisho yenye mwalimu George alifundisha ni nani yako hapo? The last school alifundisha ako hapo? Lisa, kuna mwalimu wa Lisa? Sasa wewe the last school. Walimu, sasa huyu kwa maana ameinua, sema kitu kwa niaba ya mwalimu George. Kwa niaba ya walimu wote. Buyamona abaminto munamwakira seng'encho yokorara kwa mwalimu George. Nonyenekero naligereiri program yae. In fact timanyiti oyo manyete Kiswahili kelimunale kwa gesomia na mwanjite sana. Tuwabete nere sungututa na ande bago tokaba nere Lisa na ande tokaritaya nere engakia yemo. Kiswahili alikuwa anafundisha vizuri zaidi. Jiti ndio muyase Kiswahili. Ninginyulite engakia yemo kwa ni Kiswahili kuna kora okumenya konte ngaki igoka getekerese ni Kiswahili okwana. Ainje ngakubiga kweli huyu ni Mswahili. Igo tigarare buya abana baye sabalende nimanye to muchiyo yo buya. Chief amona abana ba mino
na bana ba marehemu tiganya saa barere. Asante. Biyamono. Asante walimu, asante kwa kazi nzuri, na mimi nilifundishwa na mwalimu. Asante, na nimemwona pale walimu wengi walionifundisha. Mungu awabariki. Julius kuicha utoe rongoli uende. Julius amekuwa ni former counselor. Utatoa rongoli, utaongea toa rongoli. Sema unatoa rongoli ya ngapi? Mimi na pastor sengenje yeli baga. Rongoli nkorunde. Nande ese family ya church. Abantu bamwe abonsi n'abantu bakiyute ngoteba pole. Church no muntu olengo muororo ogukwana ngora. Nande unokora matanga na oro na ba ara mororo. Igo na inche onara na tigangicha mbene family ye sechidaika chinke egeko gera ngosoka nde guchia sande emeroberie ngaune. Igo pola abantu bakiyuta bonsi n'abantu bali amonia kwa chumura esengenja mangana ya abeira manga ngensa Nyasaye nero manyete kigekogera. Igo Julius no yo mase bali bale kobori chikure chichaeta na ndengo nako batebinga ki tigega asie korubuya ne binto biri bya devolution bikera abante senjerere ndonge ebe na mache ebe na Julius para biamono igo yongo baganeria maya na inje nare go sabe na mbelinda abeke rongori yane mongembeke so Monday pole sana asaya agenderete mbiamono na arire mu chifu wano mukoro sine chifu ngera mbiamono ekena butwanchete onye kwa wes kimu alipaka ekena butwanchete bote togende 11 ye program ye itoga twagania togenda asuwa ngona tokogenda igo nari korangiria mumuno mwabo Grace nywete nganara around mumu mwabo Grace our sister nka ngayale akora taraika. Okay, mumuno mwabo Grace mbiamono meje nkobande nkobikande monitor gusa iri muri musangirikano. Nabarangiri kare nkimutachira omwara lakini request ye family atebiro urwe statement family ataba urwe statement na inche asamali tangoro ku Joseph ontita chocho yoralire mokoyone Grace umonginoye noyo minto inche ngomobwati iganda atebe abaigwa bane pore asoba komubwa banyorire ase chingaki mota bukagerete rema ekiagera mangana na bale sabantu na bago chacha chingaki chiamo basokano mokoyone George timbua chingaki omoga amangana ye inchenere gara mange enda keroke ndaraga ninkwane ge karakini asenge njo chingaki chitaiyo iganda nyakwana sobwenge George muna boiru abete George etuanste inchomo tangane tuanste komanyana nere wetera ekaralengo mwalimu eskuru ale gosomie koruku matangi ekaraje to iganyorete ngosomo roro na inde kare mokoyone igo chochi nganyara kumumanya mono muna omwalimu onsometi na inde orenge wanjete discipline mono discipline yoko beko monto egentago jakoba mambia igo church abantu abange asometie ase ekegetambe
igaba abasebeti asenjerere ngia aya Grace Muswati ominto chochi egasi akorete tindo chibose endenera atigaretie eranya goko obwo bagakoreta agakora agakura lema n'abachukuru bawo n'abaigwa obogima boria mwagendete mogendere nabwo kera kene ngeyo toratebe ng'a tocha gokobwatesia osonda akobwatesie ase konya gwaikeire osoikerete igando chenga wakong'utibo iyo nabo okogendera igo timbwati amange mbia mono. Asante Mokoyone. Ni kama tuko katikati na tuko karibu kumaliza. Chikorera chia umwalimu cyo Kinyabusira. Chikorera chicha chospi. Chikorera mukuche nyote. Chikorera mwesipi. Okorera mbaracha. Chikorera mbaracha. Korera asikuja hapa. Ni vile mwalimu George amelala, angenifundisha kolera naitwaje kwa Kiswahili. Kolera, hapana sisemeje. Koleras yani ulilelea mimi mtoto na mimi nikalea wako. Kuicha pande. Nyote pande zote mbili. Zote. Waliokucha na waliotoka. Waliokucha hapa na waliotoka. Tafadhali weka line mzuri hapa. Kolera mtachuana baadaye. Weka line close, muangalie hii machine. Muangalie ile machine. Asanteni. Asanteni Koleras. Kuna wote wamebaki. Naamini wote wamefika. Na kwa hivyo kolera yane. Naamini nyote ni kolera kwa mwenda sake George. Tuko pamoja nyote. Nani mkubwa kati yenu? Nani mkubwa? Mugire ni nani? Hapa Mugire ni nani hapa? Kwa hii group. Washington. Hapa ni nani msasi wa Mugire? Ni wewe? Okay. Okay. Tunapeana moja. Mwenye ametoka kwa Frida ni nani? Kwa Frida. Huyu wa Frida nitampatia. Na nani tena kutoka kwa Washington? Ni nani? Ni wewe. Okay, nitapatia nyinyi wawili peke yake. Hata mimi ni Mkikuyu unipatie. Hata wewe? Mimi ni Mkikuyu kwanza. Aterere? Aterere. Na nimetoka Subukia. Neki? Msichana yangu. Okay, sawa. Sawa, hii ni kolera. Tuko pamoja? Ni muiguaga Gikuyu. Nembu ya more. Mimi ninaitwa Kimani, Simon Kimani Kuria, na mtoto yangu ameoleka hapa na ameoleka na Urucho Nyachieng'A. Asante. Mnataka kujua bibi yangu? Karibu. Huyu ndio mama yake Lilian. Murega nyuothe. Turega fio. Na niĩ njĩtagwo Joyce Kimani. Na nĩ nyina wa Lilian. Asante. Kolera ngai akuratime. Wa Frida nani? Wa Frida. Wewe ndio mkubwa utamaliza. Bana ba Nyasaye na bakwanira mbia muri mwansi. Nje mama Frida mwana onene robwate Frida ni mchesi. Wapi yule?
Akimbi yamano ase twaikire ase korera gochigorara nabo togosaba ng'ara atimoke mpaka rituko riri Yesu akobugi nini mbaya kori korugoro torotote Yesu toende nkagotimoka nchenkoro kususani kwamboka ongaga bwana ngochigesore gochiensema ya Nyamira nongaga nawe mwawe chochi murara mochumbe oyo morogeta abane tunie ngima mbiamone Nyasaye sesenie biamono na rubugambi mbwira nana indi Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi kwa majina naitwa Mildred na Mulana nikitoka Lugari na mtoto wangu ameoleka hapa kwa maisani in-law Washington. Na mbarikiwe. Amen. Mnasemaje kwa kolera wetu? Waonyeshe mkono, tumewapenda na tumewabariki. Asante ni kusema nyinyi ni kolera wazuri, mlipatia watoto wazuri. Asanteni. Sasa tunaelekea sehemu nyingine. Tunaelekea kwa sehemu nyingine. Sasa tunaenda kwa uncles wake marehemu. Kama wako wakuja wapigwe picha. Bwamwa ochango njiro. Bamwa abo mbayo. Okay. Tuende sasa kwa watoto. Tunaenda kwa watoto sasa. Bisi chabi ya bisira basae bagota tori nenga kenta bea beane nasa okorangi netiga ogotaya ya kare asobo sigo beane obange yesu gakorangi ya beane mote bana sebi Sirina yesikwe Nierobia umasobe anye Wangenga kinete emechano echiche Tamagocha se yesobe anye Kawaye omomenito sekere waisiko
nyotese onye tora kore mere monebo bosantanu kutwaki ora nyore kero koira naminto twatiga ibere mere moyo manena senseye yokora ndiari ngana lyaye chisi nyochese onye tora kore mere monebo botantanu ngutwaki ora nyore kera koira naminto kwarange mere moya yekero ere mobaso obo tuko bogoso atokonyora libaga kwarange mere moya yekero ere mobaso obo tuko bogoso atokonyora libaga kutwaki ora nyore kera gocha mito terimo are goikanga mito torosa kutwaki ora nyore kera gocha mito terimo are goikanga mito torosa wango iga yeso ngoira nyano muruti waye onye tora kore mere magoti gerete nebo boso kwekero ora sieke reisiko toja kore rabaria bakore temeremo wango iga yeso ngoira nyano muruti waye onye tora kore mere magoti gerete nebo boso kwekero ora sieke reisiko toja kore rabaria bakore temeremo korange meremo ya yekero eremo baso obo tuko bogoso atokonyora libaga korange meremo ya yekero eremo baso obo tuko bogoso atokonyora libaga utwaki ora nyore kera gocha mito terimo are goikanga mito torosa utwaki ora nyore kera gocha mito terimo are goikanga mito torosa wango igenjara yeringana ngochi chaere wanga baranja na bateri tibakobao ekerobo kendu bora chere seyo yomito bakobao lero na lyoli bagarire wango igenjara yeringana ngochi chaere wanga baranja na bateri tibakobao ekerobo kendu bora chere seyo yomito bakobao lero na lyoli bagarire korange meremo ya yekero eremo baso obo tuko bogoso atokonyora libaga korange meremo ya yekero eremo baso obo tuko bogoso atokonyora libaga utaki ora nyore kera gocha mito terimo are goikanga mito torosa utaki ora nyore kera gocha mito terimo are goikanga mito torosa ikonge notes stage ine ino ikonge na soyo minto mande ine familia eba usiriki igorende karibu
tubanyure abantu baito